पाउसे युमफम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर की एसी खरा द बीजेपी की यनद्रबा मिरे पुथोकपा ngamdre नेशनल पीपल्स पार्टी की आहान बतांग की मिरे ngasi लाउथोकलबा याई तरागा निथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा कना कना मिरे ओइगदगी आइबा लेपथोकनबा दिल्ली दा केम तौदा लेरिबा चीफ मिनिस्टर नौथोंबम बिरेन वर्क्स मिनिस्टर बिस्वाजित बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट एसआर दा अमसोंग सेंट्रल लीडर्स की मरक्ता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी खरादा येनबा लेतबा मिरे पुथोकपा ngamdana लेरे थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउना हाई न्यू दिल्ली दगासी मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव याउना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमसोंग दिल्ली दा केम तौदु लेरिबा बीजेपी की लोचिंगबसिंग पुंदा फामिनादुना येनबा याउदबा मिरे पुथोकना बवा खनखे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी खरा की मिरे खंदोपा ngamlagasu एम्बा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगददी अमगा वखल मानदबदगी मिरे ओइनदबा अमता वइबा वरे पार्लियामेंटरी बोर्ड पिकट पंगमद्रे बीजेपी की सेंट्रल लीडर सिंगना मणिपुर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अममदा मसिंग जामलबा इंटेंडिंग कैंडिडेट मैम लाइरिबसिगी मनुंगदा कनादा टिकेट पिगदगी हाइबदु पार्लियामेंटरी वोटर पुथोक्ट्रिंगी की ममंगदा मखोय मसेल यासिनबा आना पुरंगनबा दिल्लीदा गौखिबनी करिगुंबा मखोय मसेल की मरक्ता यासिनबा पुरकपा ngamdragade बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगना हाना तांका क्यारक थोकना सर्वे तौबुल ओइखरबा रिपोर्ट सिंग अदुदा यंफम वर्ग टिकेट लाउथोरपगी ओइथोकपा लई बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट एसआर दा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमसोंग वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वजित की मरक्ता यानबा पुरकपा ngamdragadi सेंट्रल लीडर सिंग दा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग अदुगे मेरे मखोयदा लेपलकपा अदुदा जामिनदबगी प्रपोजल अमा पार्टी सिगी हाईकमान मंगजौनदा पिरखिबा लैखरबनी आइरे दिल्ली दगी फंगबा पावमना बीजेपी की मेरे पुथोकनबगी दमा पार्टी असिगी पार्लियामेंटरी बोर्ड की मिफम हयिंग नत्रगा हंगचिन फमलबा याय पार्लियामेंटरी फोन खनरबा तुंगते स्टेट की लोसिंग बसिंग अदु इम्फाल दा हनखरबा मतुंगदा कोना पार्टी ना टिकेट लाउथोरपा याय आइरे पनबजाबदी बीजेपी की जनरल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अजोय चमवाल याउना चीफ मिनिस्टर के ऑफिस दा हौखिबा इराय नबेता बीजेपी की स्टेट इलेक्शन कमिटी के मिफम पांगतोना पैनल लिस्ट ओइना सेमखिबनी मिफम अदुदा सेमखिबा पैनल लिस्ट दा याउखिबा म्यूजिंग अदुकी मनुंगदा रिजर्व ओइबा कॉन्स्टिट्यूएंसी खरा की याउना ngasi नोंथेल मणिपुर की इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव मणिपुर की इंचार्ज डॉक्टर समेत पत्रा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट एसआर दा देवी अमसोंग वर्क्स मिनिस्टर टीएस विश्वजित जाउनागासी नोंथेल पुंगानी ताबा मतमतकी मिफम पांगतोक्तुना हायंग पार्लियामेंटरी बोर्ड की मिफम दा पोथोकतरबो वफम सिंह खानाखेबने अमरोमदा नेशनल पीपल पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की मिफम हायंग पांगतोक्लगने लोइनना मिखल असिदा मिरेप ओइकदोरिबा अहानबा फेस की मिंग हायंग लाउथोक्लबा याय एनपीपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सुवरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाइजोय कुमार ना हाई हायंग एनपीपी की इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की ओइबा मिफम अमा पांगतोक्तुना कना कनाबो मेरी भोइना थादो कदगी आबदु लेपथोक्लगनी हायंग नुमिदांग वरम फावबदा हानबा फेस की मिरेप लाउथोक्लबा याय मांगनाय एनपीपी ना सीट निफुरोम द मिरेप थागनरबा सेम सारे लोइनना सीट कुन की मदकता एनपीपी ना माइ पाकनी आइबगे थाजबा लै जेंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगी ओइनदी अकंगनबा एसी खरादा मेरे थादो कनी हन मांगना माखा ताखे मांगना हाई मिखल असिदा पॉलिटिकल पार्टी अमतने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगलोइदबना एनपीपी असि लैगा पाइबदा मरवेबा थौदांग लौगने आगे मरकसिदा मणिपुर दा बीजेपी का पुन लैगा पाइमिनारिबा नाका पीपल्स फ्रंट की होइनासो लागदोरिबा तरागा निथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल असिदा मेरे बोयगदरबा म्यूसिंगे आहानबा तंगके मेरे लाक्लिबा जनवरी 15 फावबा की मनुंगदा लाउथोक्लबा याय हैना पाव अमना आइरे मदना बर्न खुरपाकना थारुबा कैनिया अतोप नुपादा लोंग्रे यामना तांगना थोकपा थौदोक अमा ओइबदा नत्रा हेक ताबदा ngangi ओइबा मौदा लोंगबा नबिता जगोय सादुन थोलगे हाइबगेदमक बोर्ना खुरपाकना थारुबदगी लोंगदोरिबा कैनिया अदुगी माकी अपोकपी बानिबा थोकपा म्यूय अमदा लोंग्रे हाइबा थौदोगसी तमिलनाडु की तुदा लोर डिस्ट्रिक्ट मनुंग चना लेबा बानरोटी हाइबा मफम अमदा थोकिबने लोंगबा नबित अदुदा कैनिया अदुना माकी इमुंग मनुंगी म्यूयसिंगा जगोय सादुन थोरकपदा बोर अदुना साउनिंगबदगी कैनिया ओइगदोरिबा नवी अदुदा खुरपाकना थारबनी मदुदा कैनिया अदुनासु हंदुना खुरपाकना थारखिबा लोइना नकलनिगी मरक्ता निगाय संतानाबा थोके थाउदोगदुदा पेंदबदगी कैनिया ओइगदोरिबिनपी अदुगी अपोकपना लोंगबादो लेबंदुना माकी मरी मता थोकपा अमगी मसाना पादो होइना थाजखिबनी लोंगबादुदा कैनिया ओइगदोरिबा नपी अदुगी अपोकपा असिमा फमदगी संजाव पाइबा बिजनेसमैन अमने लोंगबादु था असगी कुंदा पांगथोकनरबा मतम लेपगा लोइना जनवरी 10 मपंदा फ्री वेडिंग फंक्शन अमदा हारिबा थौदो अदु थोखिबने नबीदुदा कैनिया ओइगदोरिबा अदुना फंक्शन पांगथोकलेबा मफम अदु तमना जगोय सादुना माकी मरी बता सिंग थोरकपा उबदा बोर ओइगदोरिबा अदुना जगोय सादना बखंगल लोगदगे
nakalani ki marakta ningai sangthana ba thokna kaina aduda khopangna tharobane kaina aduna su anduna vor aduda khopangna thage kaina ki apopuna tawduk aduda ki asawba ka loina na vor amadi imung manung sing adu mafam adu thaduk tuna satkina ba khangan ki madugi matung ta bhak ki imung manung sing ka khanaduna masano pigi bor igidoriba mihui adu khanki bani masano pina su mapa ki wafum aduda ayaba pibe ka loina na tha asi kunda pan roti thirwa thigai laisang da long kre aire Uttar Pradesh da Congress ki fibam yamna fadre vote mangan tanaba BSP sip Mayawati na appeal tokre Uttar Pradesh da Congress ki fibam asugi matik no aitre madudi party itna makoi ki chief minister ki bare batu lauthoki bi pung khara ki marungta amuk hongdokre anagasi Bahujan Samaj Party BSP sip Mayawati na aigre Uttar Pradesh ki assembly bikal sing asda Congress party ki fibam asugi matik no aitre madude makoi ki same candidate aduna pung khara ka ki marungta ma ki fere pongkre Marabadra miyamna Congress da vote piduna vote mangan kumsi amoto ina BSP da vote pibiu aina Mayawati na afal tawke mana Congress party ba BJP ki mekto opposition vote sing mase tan ba party amoire aiki amaso party da vote piduna po voter sing da apel tawke Uttar Pradesh ki miyamna Congress bo vote mase tan ba party amoire oi khuna ye kanglu khuting mak kidamak thabak tawba government ba kidamak BJP bo laimak laigak pahen da ba ki mathau ta ba adu lairabadi maduda BSP da an ba makuk talai aina na bit ni ki mamang ta banga haike Delhi da Congress headquarters tanha singidmak party ki election manifesto form ko Uttar Pradesh da Congress ki chief minister ki mere padu kanara oikin anak lakibada Congress general secretary Priyanka Gandhi wadana Congress da UP da ki takoina kana kumba ama obra hana fangtoke kona thangje namita unaba amada Priyanka nam hakakta na party asiki amada ngairaba mamai aduna te haike interview tu da BSP ki jamna animba campaign adu ki matang da mahana angapa sufangtoke BJP Trinamool kothong nakre West Bengal ki Barakpur MP Arjun Singh nangasi nangwaisen numita Netaji Subhash Chandra Bose ki mapau kuman numit ki thorom ama saruk jagat ingai da Kolkata manaki Batfara Dharmangonda nongna thadalaki badagi BJP amasong Trinamool Congress sabat pasing ki marakta kothong nakre North 24 Parganas district da kothong nakhi pasing aduda police ki gari yama jauna kar ani ate akai thokre ana police na haike adobo BJP ki MP adu rescue tawre amasong soida ngamdana mahaki yumda thakre aina joint commissioner of police Dhruva Jyoti dena haike Party ni ki barak da khotong na khiba mafam atu de senior police officer sing loina na police ki yamlaba contingent am thamkhre adu thodok sing adu hauzik thegat pagi thabak sathari amasong haju phobda kana gumba miyo amada phagat pa leitri aire Alpha ID van kaukidre thasi kuntaruk da leibak sen bathung na pangthok kadurba Republic Day nimita lona thingkra Paris barwana lojengba Assam ki lalaulo United Liberation Front of Assam and Dividend Alpha aina han boina van kaukidre auki sahi kun ki matakta sahi khuding ki Bangtok for Republic Day ki bidasi lona thingkraba lalaulo asina vanna made strike tawduna India ki mekta lairakhibani adomai namuk sahi asiki wana di ban kawaroi aina lobasi ki mekete ki phongto rakre makhatarakba atopa pau madana bargina barek singtha nongmai kana kapa ki makol takre army paisin kre haiba government ya khidre Burkina Faso da ngasi nongmai sin ki angan bada military camp rom ki nongmai mayam ama kakre adoba military da government ki sakti paisin kre haiba du ya khidre Lisingani tara mangada maiti ki ba ku tawna bhona bada yaw ki ba lanbi sing jawna bandi ki amrom thamri ba jelama masung army ki general staff lai riba awga dabgu gi san gole lanbi jan kemda nongmai mayam ama kakre madu yam rabada epung bangarom tabada ki hawki bani hana Reuters ki pawmi amana aike pawmi aduna kona kem adu ki marung da lanbi sin nong tak nongmai ka khat pa laiwa ki konung adu ki airport adu ka dakta ba airways adu ki nongmai ka fa du okay konung asigi awang da kilometer chambala pa Mafum gi kada laiva military camp madas nongmai kapki military camp khrada nongmai kapki abadu Burkina Faso ki government sumbi aike adu Burkina government paisen kre aiba social media da phongdo ki pau sing adu yakide sel Charambagi da CBI na ASO jauna police person ahum phare sel jabai case amagabri lainana Kalindi Cons police station ki station house officer Yaona Delhi police ki officer ahum phare ana Central Bureau of Investigation CBI na nongmai sin bita phongdo kre CBI ki office amana phangthorok pada sel chaba case amada faraba Delhi police ki person sing adude Kalindi Kunz police station ki SIO Bhushan Kumar Azad head constable Rakesh Jadhav amasong constable Dinesh ne SIO aduna boundary wall construction kabar ilainana head constable amasong atai khudang da lupa lesing kontra ga mapan khong kan ba khangan ke lona Jadhav mungda sel demand to bagi damakta police station Kalindi Kunz ki SIO head constable amasung atai masa khantaba music mayukta thangal khiba complaint amada jumpham warga case am start tawre accident ani sire amasoble ngajinu bidang pung taruk makharom tabada mai Imphal police station ki manung chanba
mai infal thana awang lekai mai lambida bullet ka motorcycle Kawasaki ka thomjinabada nupa ani sire nupi ama sogle haire press na phangpa pawge matungina thodok aduda bullet thoraga lakpa singjam mai wangma bhagavati lekai dagi zemi sai kunga mari lekan abun nang tana bafam aduda lekhidabane adoka Kawasaki aduda matai manau ani tawlapani makhoi ani mak rasmati city da bukatuna lekan hage nova to hostan da lekhidabani basak maming khangba ngamdri haire Arabida content sing asigi maru ibu pau khara asibu pau dam jariba mani local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yang biri bok punama pathaga sari channel sana tom da kanara badi subscribe to be tribes na subscribe to be ramulaina like and share to bu sukhawi ga punama po abakhana thaga sari